Intralase tehnologija, to je u stvari jedna od najnovijih tehnologija za izradu rožničnog poklopčića ili flapa, kako popularno kažemo. Znači, to je onaj dio tkiva rožnice koji se odiže za površine rožnice i onda se naknadno nakon operacije vraća. Tu je vrlo važno napomenuti da dosadašnje standardne metode gdje se radilo uz pomoć mehaničkog rezača, odnosno mikrokeratoma, su unaprijeđene sa Intralase tehnologijom, gdje u stvari posebna laserska zraka izrezuje taj dio tkiva na potpuno siguran način, gdje se može ponaosob oblikovati za svakog pacijenta i dubina reza, i promjer samog poklopčića i oblik ruba, što u konačnici rezultira puno bržim zaraštavanjem, puno sigurnijim i cijelim tim postupkom boljim, tako da u konačnici kod takvih pacijenata koji su operirani Intralase tehnologijom možemo očekivati bolji vid nego kod pacijenata operiranih klasičnim metodama.